फाइदि इनके बाय अपसं जों दिनै कायसे नटिफिकेशन दालिनाय त्रिपुरा इउनिभार्सिटी परितंलायनि बागै एग्जामिनेशन प्रनि एग्जामिनेशन नि बागै जों कायसे नटिफिकेशन कख अफिशियल नालिनाय त्रिपुरा इउनिभार्सिटी सेंट्रल इउनिभार्सिटी सुजुमनगर 799022 नटिफिकेशन डेट कखा 24 तारिख 1 मार्च 2022 नटिफिकेशन को रिजाखा प्रनि एग्जामिनेशन बागै नाइदियाव जागबो ऑल द शेड्यूल पीजी डिप्लोमा BLIB BUC IMD फर्स्ट सेमिस्टार थर्ड सेमिस्टार एप्रे 5 सेमिस्टार प्रनि examination Tongre 2021 held in 2022 within Tripura University campus is hereby postponed until further order due to unavailable circumstance. By Apsongar Borok Side Jaka Je of Pus Kaitongrok first semester, third semester, 5 semester Bruni exam Tongmani. Bruni or exam already postponed Karizaka Borok University campus notification yasa porjento bongtai examination anglia brongna singma tongnai je samay borok ro apro borok ni examination date saimanai already brongni khairijaka 24 tarik notification korijaka professor Chinmoy Rai controller of examination gainarok saiman khana norokni brongni notice yasa porjento tai nongni exam date lakha obossabai tonijangnai gainarok video bai kwrung tongnai norok saimano musungkai gai subscribe khanadi tai like kisa khairadi gainarokni notification fainan bagai asukno joton mano hambai.